дар ҳудуди ҷамоати деҳоти сайф раҳими ноҳияи балҷуон ҳар қидаи замин пурсамару оқилона истифода мешавад. кишоварзони ҷамоати деҳоти мазкур соли равон дар майдони 7 гектар картошка, 12 гектар нахуд, 1 гектар наск ва маҳсар киш карданд. чуноне мушоҳида мегардад нашу намои зироати кишшуда хуб буда, заҳматкашон умеди бардоштани ҳосили фаровонро доранд. оилаи Талбаковҳо аз қидаҳои замин ба таври иҷора истифода мекунанд. дар қидаҳои дар ихтиёр доштаашон кишти зироати гуногун, картошка, помидору булғорӣ ва дигар навъи зироатҳоро ба роҳ мондаанд. айни замон ин оилаи заҳматкарин ба ҷамъоварии ҳосили картошка машғуланд. طبق دستور سپارش‌های سرور دولت پیشروی ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری ترکستان امامعلی رحمان در جماعت سیف رحیم طبق نقشه چاره‌بینی‌های حکومت جمهوری ترکستان و 54 گکتار زمینی تکراری کش کرده شد. از آن جمله کشتی که امروز ما شاهد اون هستیم کشتی کارتوشکا که در جماعت 6 گکتار به نقشه گرفته شده است. بعضی این نگاه نکرده ما با دستور و هدایت‌های سرور دولت 2 گکتار دیگر کش کردیم که از ماه مای کشتی اون درست برام مانده شد. همین کشتی کرده شده اون تخمیه که امروز دسترسی موجود شده است مطابق باد و هوای همین سرزمین بوده برای کش کردن خیلی هم مساعدت میکند. илова ба зироати кишшуда ҳамчунин барои чорвои ҷамъиятию давлатӣ низ дар майдони 640 гектар кишти юнучқаро ба роҳ мондаанд. ба иттилои масъулин маротибаи сеюм аст ки юнучқаро ҷамъоварӣ ва барои зимистонгузаронии чорво захира мекунанд. гуфта шуд дар баробари он ки барои чорвои маҳаллӣ хӯроки дурушти чорво захира мекунанд, ҳамчунин бедаи захирашударо ба тариқи шартнома ба чорводорони вилояти Суғд мефурӯшанд ки аз ин ҳисоб низ фоидаи соф ба даст меоранд. ذخیره که حال در این موضعی که دادیم در این جماعت علاقه 7000 تن تا این روز جمع‌آوری خشک شده بر زیاد بسنده است. ما حرکت میکنیم که در کجایی که نباشد موضعی که تکنیک علف داره گیر میگردد حرکت میکنیم که ما این علف رو جمع‌آوری کرده با دیگه جاها بر زیاد با طریق شهرنامه داده شود. در 4 تا 5 تا جماعت ناحیه باشد خیلی که ده سودن همین خیلی دره رفته ایستاده است. ما حرکت میکنیم که با آخر سپتامبر جمع‌آوری خشک درشت و تخمی که اون عیز اون رشقه که میگیریم جمع‌آوری تخمی رشقه را بر زیاد اجرا میکنیم. дар ин ноҳияи зебоманзари диёр маданияти истифодабарии замин риоя мегардад ва сокинон бо дастгирӣ аз дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи замин ва захираи дусолаи маводи озуқаворӣ корбарӣ ва аз кӯчактарин имконият истифода мекунанд. кишоварзони ноҳияи балҷон ҳар як қидаи замини дар ихтиёр доштаашонро самаранок истифода мебаранд ва то 2-3 ҳосил ба даст меоранд. айни ҳол мо дар ҷамоати сайф раҳим қарор дорем ки дар ин ҷо кишти тарбуз ва харбузаи лалмӣ ба роҳ монда шудааст. хоҷагидорон азм карданд ки баъд аз гирифтани ҳосили кишти тарбузу харбузаи лалмӣ бунёди боғи содиротиро ба роҳ монанд. маъруфи назрии Искандари Давлат, ахбор аз ноҳияи Балҷвон.